Ovo je naš peti test, algebarski izrazi, jednadžbe i nejednadžbe. Dakle, od svih 5 ili 4, mislim da je 5 izdavača koji se koriste, tu imate na ovoj slici bar 4 izdavača, od svih njih samo jedan ima poglavlje algebarski izrazi, ali svi imaju algebarske izraze, jednadžbe i nejednadžbe, samo i tak ne zovu. Dakle, ovdje je 13. primjer, a ovo je test broj 5. Ovo je naš izbor zadataka, mi smo to pogledali što se sve nudi u tim zbirkama i što ljudi rade. Zadnje 3 godine radili smo dosta online instrukcija sa cijelom Hrvatskom, pa imamo uvid što se sve radi pod algebarskim izrazima u 5. razredu. Dakle, ovdje je naš test broj 5, možete ga preuzeti i u PDF obliku sa naše web stranice ili sa Facebook stranice, ili mi se javite mailom. Ovdje su neki, ne morate da radite odmah ove nejednadžbe ili ove izraze, ali radit ćete ih sigurno, jer to je u planu i programu ili po novom kurikulumu. Ok, ovo su i potencije, dakle rade neki potencije. Od sad to se inače radilo u 8. razredu, pa u 1. srednje, sad imamo malo potencija i u 5. razredu. Ovo su malo složeniji zadaci, ovdje su vam s potencijama, ovdje su vam algebarski izrazi, pravi algebarski izrazi. Znači, algebarski izraz je onaj izraz koji u sebi ima broj i slovo. Znači, ovo je algebarski izraz, ovo tu ima 2. Ovo je u stvari monom, se može reći. Ovo je binom, ovo je binom. Jel? Idemo dalje, ovdje su pitalice točno, netočno, ovdje je to. Sad, ima još testova. I u sljedećim varijantama ovog PDF-a ću vam dati neka rješenja ovdje. A sva rješenja možete preko naše web stranice, znači klik na ovaj link. Sad ćemo mi krenuti objašnjavati na ovu tu ili ovu tu. Sad ćemo mi krenuti objašnjavati ove zadatke. Dakle, ja ću vam prvo objasniti ovaj tu jednostavni. Znači, ovaj prvi je triki ili odmah zadatak sa štosom, ali pa ćemo njega riješiti malo kasnije. Dakle, riješit ćemo prvo ovaj pod C, 13. pod C. Dakle, tu vam je ovako. To se zove izlučimo zajednički faktor u višim razredima i to je vrlo jednostavno. Znači, pošto oni sad ne znaju, onda kažemo ovako, u 5. razredu kažemo zbrajamo brojeve uz. Znači ovdje je 5a, 3a i 2a. Što ćemo u stvari napraviti? U glavi ili na papiru pišemo ovako 5 plus 3 minus 2 i ovdje ide a kao zajednički faktor vani. Ali to će oni učiti kasnije, ali tako pišu. I onda samo zbrojimo 5 plus 3 je 8, minus 2 je 6, 6a. Možete vi to i napamet, 5 plus 3 je 8a, 8a minus 2 je 6a, ali ovo je brže. I to vam je to. Idemo sad u ovaj tu, ovo je lagan, 23y plus 12y, znači što radimo? 23 plus 12y je 35y. A ovo je štos pitanje, jel? Dakle, kako ćemo zbrajati? 3x plus x plus 4x. 3 plus 4 je 7 plus x je 7. Da li je to točno? Nije. Znači, što radimo? Ovdje imamo 3 plus 1. Jer kad kažemo 3x, to znači 3x. Kad kažemo x, to znači 1x. Znači, ovdje se podrazumijeva da je 1 puta x. To je štos na kojeg nas jedaju i gimnazijalci prvi srednje i ovi koji idu na maturu. Znači, plus 4 puta x ili samo x. I sad to zbrojite, znači 3 plus 4 je 4, plus 4 je 8x. To je to. Što ovdje radimo? Ovdje imamo i x-ove i brojeve. Znači, kod zbrajanja i oduzimanja vrijedi zamjena mjesta. Pa možemo pisati 3x plus 5x minus 2x plus ovaj zadnji x. Znači, njih smo iskoristili, možete ih podcrtati. I onda nam ostaje još plus 7 i plus 8. Ove se x-ove možemo zbrojiti, pa pišemo 3 plus 5 minus 2 plus 1. Znači, zbrajamo brojeve koje pišu uz x ili koje množe x. Opet tu zamka x, znači 1x, ne smijete napisati 0, to nije 0, plus 15. I sad idemo ovo. 3 plus 5 je 8, minus 2 je 6, plus 1 je 7. 7, ops, ovdje nam fali x, znači 7x plus 15. I to nam je rješenje za ovaj zadatak. Eto. To je to. Kroz sljedećih par videa ću vam isporješavati ove sve zadatke. I objasnit ćemo ove lakše, ali opet to morate rješavati tako da je prilagođeno djeci u 5. razredu.
to ću objasniti u sljedećem videu. A ovaj peti test vam je sastavni dio ove naše zbirke potpuno riješenih zadataka, priručnici za samostalno učenje ili pripremu testova. Dobri su i za nacionalne ispite, bit će odlični. Nacionalne ispite pišete od ove godine probno, a od sljedeće će biti podredovno. To je to, bit će dobar i za nacionalni ispit u 8. razredu. Toliko od mene za ovaj video. Predug, ko će ga gledati do kraja.